Shukor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng Kongres na Jirang Constituency kala nang yo bor bat yo mensim bat kala nang klan shishu hadin ba Victor Rani MDC kini ke constituency ubala job la arsin kinti hadu menta na kaseng NPP ulalit nya ban penyesok sa kaseng Kongres sa jingelang kabala penlong menta kasngi ke katwe terik unopra habernihan. Hari ni kesengi yo ba Victor Rani, lapad yang borom sa kaseng Congress daw ba MG Karshan Lor, Presiden Gariboy District Congress Committee, hagajing don ringkat uba Rocky A. Marwen, kurtong MDC kaseng na umsning, uba Prangsngi Singkli, Presiden Gejirang Block Congress Committee, uba Adrian Khan Melim nga, Presiden Meghalaya Pradesh Youth Congress, nalor kiwe di kinong ilam, bat kisans pa angut kipad ba nong Kersang. Haba ay jingkran hanggang kasni na kalyang uba Victor bula penpau ya ka daw bula pendong no yu ban ya ka NPP ka bawla mi khmat menta ka de halor ka jing thau buit sop jong gi dekhot ka NPP Jirang Block ban penduk tiket yu ban lej pensoi ru uba preston tensong bre state president ka NPP balada ai tiket yu unam poisu syai ru uba Victor ulayat ru bakani kala nang pensmosi shu yu bat kadai ha kajingelang jong ke NPP ke jelalani kata ka state level meeting ka bala penlong ha arp kandai tri unaiwing arajar arpusau ha ka baki president jong baro ki district kila penpau ki kerteng jong ki kertong ki baki layo bat ka kerteng ka jong uru ka pau na Jirang Block Henrik ulakindet hangta baru MLA ke Jirang ru uba sostena sotun ulayeng bat pensyai ba ka kerteng jong ba Victor Rani la shupaktin bat da ka jingtho. Population pun baru mau. Population pun pak. Ada kapsau ngajak ke parti Kongres dan kejingan maka Kongres terlebih. Henry Nawawi ke Kongres kanan pun lalu. Kongres khatam ini hoga. Lada kita akan pengkut yang ke Kongres kita nak. Yang ke Kongres tidak mandai. Henry Bangrat yang ke Kongres. Banuwen yang jimperhat perdan jami baca. Banuwen yang ke donok jami baik Kongres. Kami ke masuk Nawawi ini. Nomor waktu Kongres kalau sendur ya ke imlang masalah ngecuma ngecumpi. Ke Kongres kalau penang ya ke liba ke jomi. Bagi yo yang kata jingi tho makurpang. Lembaga kernet ke Bandriu. Dari nasorkan Kongres. Kalau ay ini lembaga konstitusi ke jomi. Banong ko Henry Amupna uboywa. Setiap jomi. Igaro Hasi Jantia lembaga konstitusi ke jongi la ay kata jinglong kabak terpang jongi. Jadi nama kata umat ong la lagi keren ke district council kani ke election ke bagi ong ke state election kerana kata local election kini bersuto banweng yang jimperkat pertama banweng yang jimperkat ke jongi banweng yang Kongres la nagani ke diri ke jongi. Marwalay ke Kongres kani ka sing hangaba kalaay yang jinglong paterpang yang ayo. Dahil ke Kongres ka mga sanggur yang nabibigay ke jongi. Bat ke Kongres ka bajuyan barbor hasta palumpad ba. Kadon ka tin harikot. Kadon ka tin hangagtin hindi ka doon. Kongres ka ha garibi ka sa. Kati sa mga party Kongres. Kati sa mga Kongres party. Kadang barbor, bat usuk. Pada Kongres kajian barbor, banyak sekian memang. Hasunda, batu bata. Pada Kongres kanju pet kau bata. Ka Kongres kadang barbor, hasunda batu bata. Alipik point na sa kowe ka party. Kamday di kajing lekran ko nga, harap ko po bikin mau arjar kadang reyo. Kadang ko to kajing penduk boy, yang tiram rasnong. Apo district council pilihan pila flashback kita memory to be
Apapun bang Yadon Kapok District Council Hakajing alam Kumu Chief Executive Member Bah PNC Shushu Kelawan yang kata ke Ain ban penduk yang kata di babam Arnoloy dikenal tarai Dihatan hadir kata Chief Minister ini belum nakan ia diuhi keseng sabdum pukul sama. Nasuspend ia bak PNC bagi ia trace sudah beri. Nasuspend ia mense kumu perlok baik nilu lang nakan ia keseng progress. Hindi ba kami tentu hindi kadang kedal. Ini kita semua tu kadang kedal ba Pagtungkol sama the Chief Minister who suspend yang ni who perlok bagi itu rekan-rekan. Tinatawag naman si Ganino. But hal kapor nambakang niya sendiri agaway ka party ka patmay PDF. Niya kan rekan party ba PNC. Yakun ba PNC Henry hal kapor yang rekat ba ini sitting MLA jeni latip ba ngamdong siya sa party congress jiwan siya nakapol sa kapol banong-tong ini trilang para lokal haka jinwan ki bon same ngaru nalako mo ang to yan trying tayo kasi orang lokal. Arda Katra Yarum NPP. Ada ika snem Arda Katra bak NPP pun bahagi parti Kongres ke ini pun buat jawan rum pemubah Kristun Tunsong semua bahalang dhar buat kiri-kiri. Hal terpon Yarum ada founder member juga NPP itu. But military al-Khatra al-Dan al-Pulai but ni sitting MLA lagi. Hindi ka pas musik ang pagpawin ay ba aka andai tadi ke November ipulong yaka block meeting jong NPP seperti yang lainnya but kendit kumbayo tulong sa angka nga kedik party leader. Iyong ba minta unang sitting ang decision ni Adegan Bujlino. Pag-ipagda ng samsunong katay sa kanunong at jakang iyong ba umlong siya. Iwayu kadyo, araw kadyo, layo kadyo, kadai-kadai ka pre-planned conspiracy bagi laya plan ba. Tengok semua ang to biar. Haka alpo kunda tarik along the state meeting ng NPP aga for live ji. Tapos semua show along itu baswa kata meeting ng the state level. Itu kijuri di block members ibadan hak kata segi kendai tarik elect ya kendo your state president berkejuri kesur ba uto tidak tiket umum koi syai ru live je ilong kata state level committee tong NPP berhangka mangka presiden ng blok ya pau yang ikertong kaba layo kediam naka-blok mo mangka district mangka district o presiden ng district wala pang pau yang ikertong naka jirang blok mo kalapaw kapitang na at hadir kita MLA belum dari IEM pati pempau ba Hoy
kakerteng ilapha verbally gamat pasipun officially ni kemai resmosi kolong tangan pun ni dan baru di block committee members di ba MTC minta unumpai semua dan tiket dan napdeng itu di member of the state committee ki ba kadai ni ka kam yen ki wanra apo state level dia kata akan main to dia ada live tadi Desember well yang kita tukat ni parok MDC bagi kendo yang state president but anta marsan lek mengi thought ini tidak lain but some patsong tau state president ng babu football jampe ke asli wah asli football jampe ke asli wah kau lagi block member ilawan dan itu bah ada pijen minum paisu sama-sama